Ebiwitu wa TV Stomurungi twakutangira eshaha za bibiri z'ekiro ebiro 23 by'okwezi kwa kana umwaka gw'2025 twakira mu makuru agacencire orukuzaga kusyaho aboma bazyogunde Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian orumo rwo bonero bitu takaga kuretira mbwijire katubanze tkoreke ebikore byija bgebembire in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo omugisha kwekwatira mu bibari kwega omugace ncwire kireki Vision Group yatahwentebekanisa okwera abantu okwinamira papo ishikirire ambuza ati ensi y'abajuru zejo eriyo entebekanisa zo kuzika papa nizigendo misho nazikorwa mukaga rw'esandeji che a Dio Padre e che accolga il nostro pastore defunto. Meyana mukuru w'entebe ya katano kacheba gwetawonekera ko Maraka omuru Bushenyi emeto y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo omugisha kwekwatira mu bibari kwega Jera wasiba kurunji byona ebu wasiba nokora kampanye ngo byakugendera kurunji eshaha za bibiri z'ekiro n'eshaha ez'amakuru agacencire orukuzaga kusyaho ombwijire Elias Ritugusa hamwe na Sunday Brian oworumi orwobonero enkuyanja y'abantu erizoa yeshuka ahari St. Peter's Square Basilica okuterera isho rya hamuheru omubiri gwa Papa Francis oherize kufa eshuminsi hingwire abahona batungo mugisha okwerebera aha mubiri ogwa Papa Francis gurukwihwa Casa Santa Marta omwanya ogwa Papa Francis abire naturamo kandi omwanya ogwa feriremo emikoro y'okutwara omumbiri gwa Pope Francis ahari St. Peter's Square Basilica kwatandika shaha 3 z'akasheshe erizooba bwanyuma y'okushaba okwakorera omu chapo ya Casa Santa Marta. emikoro egi yakorerwa Cardinal Kevin Farrell otwire omwoga gw'okukurira Vatican ninga shimwete Kamalengo bwanyuma y'okufa kwa Pope Francis. Che a Dio Padre e che accolga il nostro pastore defunto nella dimora eterna e accresca la nostra fede. Dominum de precemur, per il defunto Papa Francesco, perché il principe dei pastori che sempre vive per intercedere per noi. Eshanduko ya Pope Francis neza kuchingwa izoba ryo rwa katano shahemwe kanaza kuzikwa aharwa mukaga abantu barukorenge mutwara 25 abarumwa bebembezi b'amahanga gatari gamwe na gamwe nibatekatekwa kwika ha kuzika Pope Francis omurembo Vatican omu Rome. Ba patriarchs, ba cardinals, ba archbishops, ba bishops na ba priests okurwa munsi yona nibatekatekwa kwetaba ha mukoro yo kuzika Pope Francis. Dini wa college ya Cardinals, Cardinal Giovanni Battista Re niwara akurire mukoro yo kushendekereza Pope Francis. Pope Francis akafizo bari rwokubanza kandi aferira ha myaka 98 y'obukuru. Pope Francis narwo mu ihanga rya Argentina kandi ahisirwa burire bwa stroke okufa kwe kubireho bwanyuma y'obwire buke ahereze kurwo mu irwariro aho abira amazire sande 5 ari ha kitanda.
garundanwa Abdukarim Sengendo we President Yoweri Museveni erizuba yayigita abebembeza bandu munsi yona okuchurra His Holiness Papa Francis owarjiro magaragenseji ayizobera ukubanza omuchandiko ekishohozibwe kurwa mu office ya President nichoreka ngo Papa Francis naija kuguma naijukwa nkomwebembezi w'edino w'omutano. President Museveni nagira ngo Papa Francis abira y'omwebembezi ari kurwanirira obusinge oburinganiza kandi obire nasasa bw'abantu bona kandi ari kukunda ebigendererwa by'ekereziya. Okurugirira hari President Museveni Papa Francis naija kuguma naijukwa habw'omutima murungi n'okurengana n'amadini agandi. Omwizina rye n'izina ry'Abanya-Uganda President Museveni yasasira enkanisa ekatolika omunsi yona ahabwa okuferwa orubango rukuru omu dini yabo. Tugumiza muna makuru enganzi y'ihanga Robin Nabanja yaragira polisi omwihanga n'abakarishorisho ba government okuchondoza abeji bembeho omu mashomero aga government. Robin Nabanja najangu bayina kuchondoza okurukoreka ngo hariho amashomero agarimu abeji bembeho omu mashomero ga government okwenda kutunga sente za capitation grant. Amashomero ga kulimbaga abana bali mu P1 for capitation grants. Ati baba ku P7 you cannot deceive because they need an ID. What will happen? So that's also another area where we need to discover cow. We have ghost students or ghost pupils. I think something is not clear. Temanyira chama nangira kiresere bana bayinga habo kuri abali nkaha balo mu kyaro batoro so we are having issues of private schools abandi ne baruka kunu arobutugambaga abana barugiremu baitu balo omusomero abo kwa barugira omusomero ndo bagenda nkaha omu private schools so not necessarily abana bona batukutekeza ati bale hanu balombyara. Enganzi Nabanja yabari yahishomere rya St Paul SS mu Rucumuro okwiguraho ecombeke cya Kanyabwenje hamwe n'umwanya wo kushomeramo ebitabo ebimazireho billion 520 okorwa mu World Bank. Geno omusomero ogamba abana sululu moja muri bayi mubita bahandikire kinana nayo kusanga mu kirasi obundi bali mu 30 ane kituletereza izina libi kyabana bona bakurugamu habwe ebisale twakwa report in the shortest time possible. Most likely abana etamu nkehweho by the beginning of next term, over the end of this term we shall have the report come. Abana barugamu musomero baliyo mbyaro tugonza kutorereza kuongera kubasaiga bakurugamu abazaire abamu tibali serious abazaire nabo tibali serious abana bakubayamu abamu ba processor. Father Leonard Chichikarama uri mukuru w'ishomero rya St Paul SS asimire government agobushaji. This work started in October last year. Currently we have 128 girls and 119 boys, making a total of 247. Gashakwa Ambrose Nagabakatoto. Ambrose Nwagabakatoto ntugumizamo na namakuru meya wa Busheni Shaka Municipality Richard Byarhanga amwena na mukuru w'entebe ya katano abwa district ya Busheni Jafar Basaja Baraba kacheba gweta unikirako Maraka bari kugira ngo nabagaya kandi ngo taruko bahereza mbarira ngo nahabwecho tawunikirako go ababerire shicwero. Bigambirwe omurukiko orutebekanisiibwe abatura kuruga rw'enjeru omuri Nyakabirizi division omuri Bushenyi Ishaka Municipality barikwetombwitira oruguuto rwa koransi orubari kugira ngu bakaruhinguza omukanso kurubakorera kuruga Liberation Road ngu konkano bwa hati turukakorwa hoga namuhereza sane yataziro mukazire baliwo mu nterese ndakagire mukaru hati no utamukake bilija kwenda gati y'abantu abo kwa yati nzakumana inzira ni wo muntashomero rero nkazakema kuruka gati y'abantu ngo abantu baze kunshwaza kandi ubwo twanda kushikiriza mande garuka hata kagaruka nakigeza Yesu no kagaruka mwese ati
yona sayini elmudyayo ekyakabiri sente nziyi ekyakasatu n'omwaka guwa oba akolere abebembeza babiri bagambire town clerk kabukunyuche ebyo kugira ngo naija kugigaharra bushenyi ngwabyebwe kandi bible negira ngo hine arzo kama atarabirekahi na submission zezo kukora omwami town clerk na town clerk na municipal council nizirabo wajafaya ezo milioni 15 ukazirabyaho kanso ya Bushenyi etazigwize na kana district committee etazigwize yo kazirabya ababa baratekenako notozo natoza kuri notoza narabahari nawe nanda kushuka rand kuruza umwaka kumwe yamarakai mu office yoze munindwa n'abashabata kwetegereza niba mutabana gatumwe ngo takushobora mwena shoborenda mwabona machi toranye sura mukachiko echinta ashoborire niki mwazame ndari mu kanisa echinta ashoborire niki timagana ngo kutonza korwa twagambaho n'umuhezi wa town clerk obirari omurikikoru kandi obubatikirize kugamba ekigambo na kimwe atyo niko kutugira ngo tine kibarakore ngo ahabwo kuba tibine sente. But we've not received money yet because the money we've just been allocated money for road fund which we've not received. But you were given 1 week. If not, he will resign. You see, those were his statements, but I cannot implement a project when I don't have the funds on my account. You get? Aharuguto orukweto mbwiterwa abatura Gilbert twino mugisha yagira ngo ruguto ru tubakarukorire na plani. Yet between planning and project implementation. True. The project was approved by council to be planned for. So we first planned on the first section. Omugandi owomuruka ogwakikarara omugomborra eyabwambara omuriro kunjiri district nahigwa bundunuma ahabwo kutekatekwaho okubabire nayiha abantu esente kubaherezeza PDM. Athani Nsima nuwariyo nahigwa kandi okuhigwa kwe kwizereho bwanyuma y'abatura okwetombwita owa minister w'ebyo kwerinda Major General Jim Muhwezi ko mushijogu atwire nabihaho esente okubaherezeza PDM. Yaragatungana mukadereta inyawe nandanga muntu njene mitwara mu computer nisha nayo kwata nayo muhereza yamalage sanjezo sanjichato nada nagamba tema Sadiki nabana kunagambire kunamaze kumugamba yasaidira cyangwa burambye antidesimu atija kuganya burambye ati muka desimu yawe teri hoda tayongera hoda na kwate mutware bina disira burambye yo ino bwento ziteke nayo kanaze gusa nazo naziteka kunamaze kuziteka yaga ukayambere yanjangu hati yangwene chamwe musindika yini mukaga nayo nazo kayaziteka kunamaze yishangu banamuranda yanjangu muko unati yamuza kuraba dokakora mare kuraba mwaka tose munyengo musatuzo rapai mbona yembizi nayo nzisibiki kunabine positive yanjira ngo wari n'umwanya gweye unimbasa kumuhera twara abiri ntarabamo bwanyuma yo kumanyangu ariyo nahigwa Athani Nsima aburiza misho kandi okumuhiga no kugenda mu misho ndakubabuza injayi n'abamugambira yagenda koka bwina harukungira gahiga n'urukurura yalongera amo mudaro wirgetin ukaturuka numana umukoto ko kwetwaramu umuramuzi nabaza kusarura umusango icyo bari kweta dimena umuramuzi nareba kuba yitwariza munajya atuntu go umusango akagirata atakakora amakuraga gashakwa Michael Atwachire na Dan Basibye kurubitu umurebe witu wa TV Sto murunji ntukusima webare aho kuturebera hona na no kutorana okureba TV West ntukumanyisa ngo basa kutukuratara aha YouTube channel yitu live kuratara
ninga sho kutureba live ninga sho butunu aha YouTube no tukuratara aha social media handles zitu zona ahari Facebook ahari Twitter haninga X hamwe na Instagram no basa okutukuratira ukareba amakuru gitu butunu twaza kumuraho ntugaruka na namakuru agandi Rukurataho inkuyanja yayeshka har All Saints na Kaseru okwinamira Major John Bashija Kazura umuri Kampala abashubuza barukoro mu katare ka makansingu bayesharinga umuri Mbara abakwato kabatambuka kuri yaho umuntu atakubasa kuza kubahagira umucara babaho bata geke mukore appetite mugesente hati ye mwete esenene zaza kugomtanike kushobora nkiga buri akwasire miliyoni igana muzidi abatezi bakaruru kandi mutamugaruza kuzobwe n'ubushuma bwe kikacahigo twino mushara kandi gutari muke twina allowances nazo tizirinke member wa parliament no gendo tokaza kushuba kwiba miliyoni igana enguto Kampala baturikizimo barugungiro warugungirya nahace Kampala twine ukora abamizi nagutwa omanya go kufatereza imihanda tukakore nguto binene begabira miliyoni igana mwena bateze bakariri mudye sente kunga mutabareta hanu murabona ine mutero mucyo mugwate naye nabazifunye bagenda zibaho mwe muriye buri sente naye mubaza wano temubareta buri yazifunye abamawure mutuyambe tufuna urukarara turutimbe tugambe gundi yafunye bweziti gundi yafunye naye mpulira abaye nari mubona abafunye nebwe tutatimba urukarara naba opposition nabo baride katabamawulire mutuyambe iri tujijeyo abalonzi muri sentence naye temubaza zino sentence amwe babanzi bye bubbi era temuzikiriza Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't go. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubi Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Medical University yonka omubyo kutendeke by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma izirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu nitano nshanju nitano narishi tutayire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives, our passion. Everything could be end. Penkoni. Yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanywa Penkoni. Wanywa Penkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Noenda kuchamuka Penkoni. Legenda. Yachini chocho kunywa chonka. Penkoni ne kwamani uhindiko mushisha nyishija. Penkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangover narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura.
ngashimira de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati mu maduka gakuri hihi no mu mabarago no mu ihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkone wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi embondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa kigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 36. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wearing ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze zenyine byo ni shara cake tukazakunyumba na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarigana n'etano okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatajigit gona esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanju ina itano ninga note mushanju ina note rukumi. Umukoro kutaliko kofi kombucha bareno mukoro wawe kabagambi mbaga ngatiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu bajya kujja na mugamba umuhora nga Buganda kombucha gana abantu bajya kumbaga aba Buganda kombucha mureta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kadwa sinjiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kulukumiroka Buganda kombucha. Tabarukayo oko mukahumuro ntugumuzamo na namakuru abebembezo mu rushema basimire cibanga People's Sacco ahabwo kubahwera bakarugo mu bworo abantu bagira ngo ebaberire cyo kureberaho kandi ebi babwambire umurukiko rwabona urukorirwe ahambaga nkuru za Sakweji umurukibanga umuri Kitagata mu district ya Shema. Amano Asako kandi Commissioner w'ibyamizano omustongore cy'ebyobwegese Reverend Duncan Mugumya ayanjurire ba member ba Sakweji empinduka heyizire neba humwaka hagundi share capital gerye miliyoni 900 ati share capital ni miliyoni 5 tukagenda tuongeraho esente zabeze ryo mbantu zikaze miliyoni 3 ati ni tujiro mu rumo runde sente ziriyo mbantu nzirenga billion shanga mukeyongera membership shares na shinaro portfolio hamwe na savings banka iteka kula teragakire nyuma ugona ashabire ba member okwehayo bakongera mugabo yabo kandi habasimire habo kwikiriza cyabire turinke turoto yenda kubasima ahubwo kwikiriza ngwe curoto
echo ekitwagizire mukachagera kikaruga mwe kintu kikurusha kiti mwetero mu ngaro papa neza kubashanga umwako tweheyo onkana nina tuzirekemo obundi tukakora amagoba mwanyikiriza urukiko ruruhitiramo na mukuru w'entebe ya katana bwa district ya Shema Jimmy Mabhanda kandi ahijira abebembezi ba Sakweji okugira obwesigwa mugira obwesigwa mwabale kugira obwesigwa mumanye ekintu kwenda nkasako tukaba twine sako yitu chuhunda tukatwarara tutire mu miliyoni na batukira ngusako kongeri yoneza kubongwe twintu birikubi nyencha kale tukazaye sente zatubura bitwara reports zanyu bashanga biri mu buteka kandi gukoreka kishane kishirisa ko yanyu ko yemerire kandi sakwe kutamburira mu mateka ga igishime kutambura magabeterine Manager wa Sakweji ashabire ba memba okugumana bashashurira roni zabo mbwire tubahereze umugisha go kutunga izindi omukeikorofu omukushashura roni shababa memba bitu orame watwara sente oshashurira mbwire ahabwo kuba okushashurira mbwire nko kuretera sako yawe yakurakurana yabaho bakuna benzi biko mukazi giro kuteganisobwa mbwe nukuntu zikwata nazireta nazito mu banka nisevingaje ncyenda wizudro nayo ndikozesa mbagezaho ombwire biza bya musente basomesa abana abo kushobora bashobora ngwenu inde okushemerwa kwinjika abantu bakibanga gasha kwa Sheikh Abdulatif Sheikh Abdulatif ndugumiza mu namakuru abashubuza batwire no bakora umukatare akamakanisinga ho mu rembo rwambara akasheshekera izuba bacera okwesharinga barukakanisa abaruko uko bafura uko batwara umwanya umusya ubwe aho barukora harukutandikwa okombekwa abantu bagira ngo abarukubebembera ahansi y'ikibina cyabo ecyamakansinga Landlords Association no bakora ebyabo bonka tubarukubagitamo baba bakwasire bandiko bandikire ibigambo bitari mwe na mwe barukore ko kwetombita kwabo ngo muringo go bariyoni babafururamu tugushoborekere okurugera abashubuzi abambara Makansinga Landlords Association ne bakora imirimo yabo bweshereke batesere ruciko okushobora ko barafurura abashubuzi twagireyo yatugira ati niza kwija kurambura umwanya gwanyu mbete mbasitamise mugambe ebizibu byanyu ukwetombita kwanyu kwa barandurori nabara bakwenda kutubura pingo umwanya tibakatwetaga onke kintu cy'umusasa uko mukazo kwasirika mweka mukikago no mudarara kunagire kuguza association nempe mutwaro 50 kandi membo ondijo yagenda mugugura bagumuguza miliyoni 15 ninga 20 ningi 10 kondari yare kishire kumbe mutwaro 50 amudara gwanje bakaguza miliyoni 10 nitwimirira wano ntubabuza mugenda tutekaho ne bagamba tumutubuze mugenda tukolera kiti mutubuze mugenda tuwadi tibatuwa bank nobuza chairman gwe Tomu obwefude na kyemalira kikinyu tubulye kigenda maso ntaati mumbuza entebe nkanisa zo kufurira katare kambara Makansinga zikatandika bwanyuma yo kufunda niko kuzo mwanya gweshandize okutandika kukorera ya Victor Bwana ubwo kari kutebenkanisa bwakombekwa hatu waba kwato kabatambika kuriya ho umuntu atakubasa kuza kubahagira umucyara babaho bata so tutero muranga tukugira ngo rekabeho okurikiriza ebitekateko by'abantu abo twakirira Tomu Mukundane chairman wambara Makansinga Landlords Association abarukugambwa kuba babire bangambanye nko mu ntebe kanseji kandi nahakanse birukugambwa abashubuzi twakakoraga kintu cyo natine rukiko twine constitution turagira ngo buri mwaka tugira urukiko rwabona kwihaninzo mbwebembezi tinkarenze yaga mwaka tutagizere rukiko ekinde cyamane kiturukora kwa kubaho inshonga yona tugire twete extraordinary general meeting tinka planning aganyenka
ni planning na landlords banje konka abantu kubakwata kabiya hagati ya town okabatanga ko buseri okabatwara kuzumu okashoti tibine mugasho so nisha bamwe n'abakubasa mwimusi amara kaganyu biliyoni 80 zo ziri kuza kombeka kataraka kandi ba landlords batireho bucweki 10 bwa sente zona eziri kuza kukoresibwa gasha kwa Anita Gangwa aine byona Ngamunyamakuru witu Anita ntugumizamo n'amakuru government ekorira abatura mizi marunji agamazireho sente miliyoni 190 amizaga okuza kukorwa n'ubwa nyuma yakire kace abatura barukozese byagana Amizaga gamaziraho shiringi miliyoni 190 omusente za Uganda kandi nigaza kuhwera abatura abarukweshumba omuri 10 kurugo myanya nkaburera Kibasi Town Council na Hachibare om district ya Kabarore. More opportunities omuntu na emera bagamba you build can't give you land money to buy land and again give you a project. Hatu ndo forget ya money kandi basabire amaisi the consent to Richard Rabuhinga mukuru w'entebe ya katano ahabwa Kabarore district aina masiko menshi ngwamizaga nigisha kuhwera okurwanisa endwara ezirukoretwa okukoresa amizo mabi endwara ziturukirayo kurwara mwihanga mu ngo buceka kinana 10 izirukiro mayizi akaturukunya hati bano bakutuletara amayizi abantu batutambira emfu nyingi ezikuruga mukunywa amayizi mabi. Reporti eyamanyirwe nke ya water supply landscape ahabwo mwaka ogw'2020 nerekangu obuceka 5 harigana obw'abantu omuri Kabarore district no barukoresa amezi agamayonjo bonka amakuru miliyoni 19 eza Uganda Breweries Limited barukuteka hano tutambira endwayire zikoraba kunywa amayizi mabi tutambira sente nyingi ezwere tuturukiya kujanjaba uburwaire bulese rwa amayizi nka typhoid n'ebindi kandi tutambira ubwire utwire ntumara turwere tulabitabo no marwaro tukire kuraguza hati tukyo kumara tukore imirimo yo kutuletera entashi Omukoro ogwo kwayo amizaga gwakorerwa hari Kibasi Town Council kandi gwakorerwa Minister w'ihanga owa government zebyanga kandi no munyishengero kazi ahabwa district ya Kabarore Victoria Businge Rusoke. Clean water and water for production. We've gone irrigation as government. To an extent now we are subsidizing irrigation schemes, machinery for irrigations. The system has been worked out. You, the farmer, adds a small percentage and the rest is added by government and you receive. We want people to produce throughout the year. Ngena mesa marungi kanuna ngitafiyambaho kandi ngayambaho nabantu bangi kora batunga amesa marungi kandi nindwire zibatunga kuruga mesa amabi tutakenderaho. Amakuraga gashakwa Jonan Tsingwire omuri Kabarore. Jonan Tsingwire ntugumiza n'amakuru ab'ekitongore cya Global Anti-Corruption Initiative batahira mu nshonga zo mugiga owatsinjiro rwuto rw'ecyaro ahabwe imparanaze na Muranwa omuri Rubare Rubindi omuri district ya Mbara z'umuhande ziri hagati y'ekayo mugenzi Hajimbahona na William Banyondire ku nkeki kiretire nguto y'ecyaro cyona yakingwa umuhanda naza gure kibanja ukaba butako umuhanda gwa rugamba ukafa mu mwaka gwa 9 witwa bakama be kibanza baheza kubagana hati we naza gure kibanza kikaba kitine umuhanda hati kuyizire nyangwa yasanko wasabaho nyineka hati mumpereza kahandi uriya tiyachitwara nkanshunga hati William yagumizamo yagura umuhanda gwe yaguteka nikigambwa ngo William Banyongirwe akagure kibanje cya Muranwa wabeka y'umugenzi Hajimbabona bitse tubasigaho umuhanda uguru kuzo mwitakeri yaguzirwe nukwe William kwija kashaba Hajimbahona takafiri taka iriyo kuzaho umuhanda bitu yagumwima konka kwahwire myaka 5 William yija rukushara umuhanda kifuba ubwo tukuraba on tuzahamudru mufita hamizi no mudru kuyo mwitaka ye konga nahoza
kugamba ngo famire ya Haji teine futahaki amizi mu itaka ye ifa mudumano gwa government kandi hata haru abana bo kuruga karono baraba baza mu mashomero kushoma tibine muhanda namwe mbafuma kuzo mu machi umbafamu rukumyorwe na shanju na munana nigwe bija bakashikana risho ryanye kandi mu cyamushanju nimbare bashanga ho muhando kurigera cyumwa hasi aho mwareba hakidiba nko kumwijana ngurebe nyenje sebo nko kumwijana murebe nyenje umuhando go ngo gwabene kugenda ukagera gute abantu bagira ngo bakatwara William mu mbuga z'ibiragiro ukurigera cyumwa hari LC1 mpaka umukoti umushango guru kumusingana uko kwanga nabwanyu mu bwa hatacingiro ruguto rw'icyaro cona ubwo rukena beka ya Haji ubutarabo mu kibanja cye kunganyo cyintangarize kureba ngo umuhanda bagwitira kandi no muhanda siturana tugurabamo tugwa Haji wenka no muhanda gwitu twena nyonanisha ba William kutwikurura muhanda gwitu karabo mutkaza samuye birende tuzana hano na hano shikashire cyandagazi bari kwisa umusozo mu abantu bona kubakingire shisha ari yakwate sente yakuza amabara mu cyandagazi yakora ubudu atezo kibyange bari kunsera kankora umuhanda gwanye haji yakora umuhanda bugwagira guta okorugera hariro ya wa Global Anti-Corruption Initiative ashomira abature byarugira umushango gwa William nabeka y'umugenzi bahona kandi ko to mushango gwikagusingisa William imuragire no kwigura urugoto rw'ecyaro. Article 26 clause 2 of the Constitution and section 70 of the Land Act gives the public a right of way, so his actions amount to infringement of people's rights, and his actions are uncalling and amount to the contempt of court orders. Areba ngwebi binanka diso arufoma disa rukora byona ne violating aro contempt of court ya imeraha yagambira remove your things atkubizire. In fact our blame goes majorly to the deputy RDC Mr. Mose. I think that is what we call conflict of interest. No muntu yakwandikira akakweta ukizo kahikaho de okwiza no washikirize ki yakwetire wahikarwa gatecyo yakwetire sitaka wire ukagenda atiwe ecyabaho cyakuriye tinjugwa yashikira niwe yacetekamo mwahurira mwene nugakige kintu kibi kimunonga kushanga umuntu wovunana n'urugo muri kigo takishirizene n'abantu abo kuturana uruguto rw'abaturano rwo kwigurwa rwa katano mu Butongore aba District Security Committee. Ivesto Murungi ntongera kusima webare kugumanitwe aho kuturebera hona na nukutorana okureba TV West twochereze tugaruke tumure ukace tugaruka na makuru ganda. notekwa kubuza abana abo bashomere bakohereza robots bakohereza saturazi bakohereza ibirkwetagisibwa obundi babahira ishomero pepa zawo ureba muko muzire cyitwaro wire ureba mu kandi uhabura umwana urigire wareba ibyara kushoma bingokora gukora kandi ningenda kuyanangiriza abazire omwana nabasaka wa Yesu akozire kubi umukurebo kwawe kuko ngenda kumanyisa ngo umwana ogwe okumwanya go kumutera muhereza amani agwa amani nukugarije kumuretera yakoraje yagumiza muyayi nawe yikunda ako abana kuba kwa masiko gahwa na yanazo mu class ajya tumwe na wenyuka ati n'ikindi zakwika kati n'ikindi kubasa atoshanga yeho masiko mwe tureke kubagambira ibigambo no kubamara masiko. Bamwe abana nobenda white collar jobs only emirema ya office eriyo netu nucangwa abana mwana muzayishomero murebe mu kubasa kushoma ebe mu kubasa kushoma bikabegesa skills ezo nyinshi akare mukaba mu ruhu hate binte byo mukono byine akatari okucirana ngwana nebyo mutu nagwe eco mu mashomero aminji ebyo kushoma ebyo kose mukono biriyo nucabangu muzo mu mashomero agago kubasa kuyama emyuga nyinshi akare kabahwira Oino mukoro
konke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasete kensheko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room na 17 ahari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano cyenda na mwenda ananina tina events nitwa twanko muri burengero bw'izuba abino buhereza bw'umurembe umuzeire ukayenzera umwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzera umwana wawe yagira ubwire bwo misho burungi utakarebera handi reba twakuretera mu gishangugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine uburaro burungi abana nabariyaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa harumaya nanziga Sakarodi tuterera hanamba zesimu 0 hashatu n'ishatu 00 oba tuterera hari 0 mukagina anana munana shanju n'itano 00 Green Top School Pre-Primary and Primary learn today lead tomorrow Green Top School is a pre-primary and primary and boarding school Katochi Ino bunuzi bwayo Katochi Kenya hamutindo Katochi Okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya Katochi mugume munyweco Katochi Ino bunuzi bwayo Katochi Kenya hamutindo Katochi Ine chama chayo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Mommy, yes. At school abana babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisumagire echo shua katinage bampacking it Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibanda omusajja ngobya lususulu nemeseza amaka gula ebizigo wisiige ebisigo byonna biganye olususulu kulebesa amaka kikino gulo hand and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Mukahumuro tugumizamo na namakuru abebembezi batari bamwe na bamwe hamwe na abanyambara Elizoba bahika ahastebe cha Vision Group aha Kashozi Boma amurembo rwambara okubasa kwinamira ecane cha Papa Francis ohereze kufa abo kwija n'ubwanyuma y'abakuru offices okutebekanisaho ekitabo cyo kuhandikamo chete condolence message condolence book. Kitebe cyambarara batebekanise ekitabo cyo kwinamira Papa Francis orugiro magara genseji Elizoba abembezi batari bamwe na bamwe hamwe n'abanyambara bahika offices zo kushasha n'abakristo mu ihanga ryona kandi cyakurwa amataji gona ga Vision Group kwetoro ihanga ryona. Bashabamwenda shabire Pope Francis nauko muntu wencheze nkaturuka feri bomwe bembezi wiki Pope Francis abire umwe bembezi w'ibyo kutangaza
umwebembezi w'omucurezi umwebembezi wo kweteka hansi kwegarra hansi ntushaba nawe naza kuba inebi yashoboze agomba jango mu tabara kamogo mene ntushaba mukama muramuze kisa amusasire byamushobireho atemu miguru kandi tumanyanguru yare pop nabate mu miguru. Chairman wa Parish Council ahabwa Nyamtanga Parish imembare baki hamwe na Musiche Francis orya akachiko ka Parish Council ahabwa Butare Parish hine bamugambaho atwegise ikintu cyo kugira ngo twebundike to be humble okwebundika ukaba umwebembezi w'abantu atari kwetungura byashira mu Vatican akaito zaba papa zibajwara akijura yazwara izo za burijo ejengenda yagenzeremo ningo kukubasa kweto kufakwe tukuru kwa burijo nico kurebera ahasande ahizo bari ya Pasika akarebuka umbazirika yisha yareba abantu yahereza ensiyo no mugisha n'ababiri bari mu St Peter's Square yashankara kutsibura kandi ko yatsibura yagenda kandi taragarukira mbahumuriza mbajira ngo ni maboro hinaba kubamwe nitwa boro nibatumanya umwana wawe utari kushoma tone senzo kutwara mu biwaro Papa Francis nakumanya ngo ni mweto muhishiriye wabanako nati nintekateka ngo ahiyaza naza kutonganirira banako. Francis Musiche no mumba base kubugana Papa Mirondena kandi yayureke byaragumena muziciraho emirundi yone yimu bugine ampire chance yo kumukwato munga kandi cyumukwato mu ngaro bakweta kigame yugamba nawe umugambire cyo rukwenda icyo rukushaba n'icyo rukuteka teka emirundi yone y'umugambire Ntirabanyita Francis ni ndugo mu Uganda ambuza ati ensi y'abajuru zejo eriyo nkarebe ngeri yacu burizemo nira kariyo kuyabe nagamba na tone narangwa abe nakunda abajuruzi ba Uganda munonga nabahikitinisa abantu mwena nambasa kuija mukandiko kushasha kwanyu ahabo kufa kwa papa ashitebe cha Vision Group cyambarara kandi birahandiko mu kitabe cha condolence book nibije kutwarwa mu office y'umujiciro rwa papa mu Uganda eri kushanga mu Kampala gashakwa na Good Fatima. Tugumizamo na namakuru enkuyanja y'abantu erizuba bayishika ahari All Saints Church omuri na Kasero Kampala okwinamira umugenzi retired Major John Bashija Kazora oherize kufa okushaboku kwayebemberwa Bishop wa Humwire Bishop Hannington Butebi. Shaisha tuzakasheshe omberwa mugenzi retired Major John Bashija Kazora waikaha All Saints Church omuri na Kasero Kampala okushabirwa okushabira omugenzi kwayebemberwa Bishop wa Humwire kandi obirara munywani we Hannington Butebi. Fortitude during these very difficult times. Na bwanyuma abekaye n'abanyamukago batebe muri ahashanduko umureberezo wa Humwire Hannington Batebi yayoreko kushasha ahabo kuferwa munywani we To make choices, but in life we can make wrong choices that can cause us problems. But I want to believe that I want to tell you, my brothers and sisters, the time I've known my brother John, for him, he was always convinced for the decisions he chose in this life, the choices. So he knew that what he was doing is right. Omukazi we nawe mekabasharira nawe yagamba ha mukundwa we nko muntu obire nakunda abantu atarukushorora. We have lived a life where some people wonder how we manage, because even in politics, two politicians to be in one house, if you know politicians, how they behave, and to make matters worse, understood how life should be, that even if you don't agree
to certain issues, it should not separate you or separate you from being a friend. It is a tendency at times in this country when one belongs to another party, another one belongs to is regarded as an enemy. It shouldn't be an enemy. So I think John and I, we demystified that. My dad, as you've all heard, he was a seasoned statesman. He was a freedom fighter, a very brave freedom fighter. Mommy calls him Kahonaho, but we believe it was just his bravado. Okushaboku kwahikwaho n'omuhwezi wa mukuru w'empanura z'ishengero Thomas Tayebwa kandi yasima emirimo ey'omugenzi akorire hangeri. Uncle John was so close to me at a personal level. Very, very close to me. So to come here as a government official, now they are calling you as a government official. You don't know how to mix, personal issues and government issues. But His Excellency the President requested me to represent him. But luckily enough, he told me he had spoken at length with Honorable Naomi the day John passed on. Gasha kwa Jimmy Mumza. Umuzantu gumiza makuru umbaro gw'abana abarukushwerwa batakashire kuri yo kweyongera umugombora ya Cyahenda umuri district ya Buhweju ahabwe gombora yona okubora mu ishomero rya senior binje kuba rukumare cya mushanju baburaho kushomera batyo bazo mu bushweri egombora ya Cyahenda inemerukena ogwa Cyahenda Nyamihera Chiyanja na Kemechera kandi bine byarabira na bishatu umbyarebe byona abegeno bashwerwa bacira bato habwo kuburwa ishomero rya senior mugombora yona okugira ngo bakagumiza n'emishomo yabo bwa nyuma yo kweze cya mushanje umuriyaba barukushomero mu mashomero agarahanga hari abazire babona babashendekerezo mu rugendo urwesha hishatu twetenga n'ishomero rya senior kuzahihi abo kuba owitu ni Cyahenda mwiga nyino mu China somata nkesene yo kubanza niwe kize kubika menemwe nyumukaze cyuro musendekeza museye ishomero ngarakanza kumbuga na nyicuro abana ba Cyahenda bashaka kuva mu ishomero kandi bashoyeko bacabato nayo kugambera umwako gwahwire twajyaho kesi iyo mwana wahuzibwe akayi n'umugore umusigazi nikakireba kanywe ayitangire ukatka iraho umusigazi akayi n'umugore abuzwe P7 ejo kese tari usual cyakuzire mu bishi onkakunuya n'umasigazi abantu okorugera habatura okuburwa ishomero rya senior mugombora yona kandi bina bebembezi nakamanyiso ngo banagerwe nyuma mbohereza natushaba government yitu yarwanyisiriza amazima nubagira ngo Buhweju tubarukutumanya n'amazima tubarukutumanya habwo kuba kuruno batumanya abakamana bijeyo konka baheza kufuna bururu bwabo tubarugaruka nitwa secondary Cyahenda umugombora yitu ya Cyahenda nico turantushaba government yitu ya Buhweju nito batwijuke batwe secondary mwene aba government mugezo mutuyambe mutusisomero bohereza bwahi ubwo hatabana kinana na mukaga bari yo makagabo bwa nyuma yo kumare cya mushanje konka tubine buri bwo kushomera mu mashomero agari hihi umagombora gandi akuba bana barugira habinji abakoze leta bagira mu secondary kandi n'abashomero mu private nabo tubagira mu secondary bwene twina bana kinana na mukaga abo bire bari zishomero bakazo mu senior 1 2 and 3 okuzo mu 4 Cyahenda kegombora yona yemirukena iri shomero limwe rya primary rya government Cyahenda kegombora negombora tine seed school ninga setine ene secondary school kandi policy ya government nejangwa at least uri gombora ebeire secondary school tuganireho na mukuru w'entebe ya katana hanshongeji kandi obu nagira ngo entebe kanisa zo kushakire gomborre gishomero rya senior ziriyo nizigendo bimisho so happy imwe kingwenda ndwane hati umutamu ejeri kwije inyenda ndwane funisho mu rya rebenje Cyahenda na buriri umunyetegereza kandi umutakaza yo kugera ngukagaba minji kashitaba minji ugati ugabara buri turavuga kuri primary
munkana abantu twagata hono bajaraba cyahenda nkegomborere n'ishomero rumwe rya primary kandi binabegera ukagikumi gasha kwa Juliet Charles Sima twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agebyemizano. Big thing about the MTN Super wali yakapya musite wali yakapya wali yakapya MTN kabo de super mustairo mpya vibe mpya then you kabo de smartphone ne byakabibyonna wali yakapya MTN kabo de super mustairo mpya vibe mpya then you kabo de smartphone ne byakabibyonna. Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Wena muhurikirize Truth 256 live in concert. Ibiro makumyabiri na mukaga byo kwakana enguto zona nizorekera Mbarara University in Abwomweshongo Truth 256 live in concert. Obwashagatirwa beshongo z'abandi baburenje rwizoba hamwe na Uganda yona ukutaha ordinary n'umutwaro gumwe VIP n'emitwaro 3 silver table imitwaro 50 kandi gold table miliyoni emwe yonka bishagirwa Pepsi Fenon event Global Coaches Country Cinema Acacia Country Inn na Tim Bakery. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Makuru agebyemizano omezano yempaka z'amagomboreza nirwo muri Kamwenge timu ya Rwebishahi esinjire yankoni okutwara ekikopo emizano egi ezanirwe achayi ekyakabarungi. Empaka zibiri zitebekanisiibwe Crispus Mugisha asimwe n'ekigendererwa cyo kushagika eminyeto kandi timu ya Rwebishahi niyesingira ekikopo bwa nyuma yo kugutura nkoni na goli 5 harina za penalty. Timu 36 z'amagombora nizo zibiri nizihayanira empakezi na bwa nyuma abasinguzi bahirwe biconco eberumweno miyente uniform emipira hamwe n'ekikopo. Limbasima tine bugakiro ati twatandikira kaba boda boda inabantu abo abinayire ipiki 10 zurumu barumu barona tingo baya osente nabo bavuge betungure tino kumba no gwingana tingo zende. Ebyo bikiryaho timu y'ecyaro cya Nyamabare esingire ya Nyakibare na goli na haribere za penalty okuhangura empaka z'eminyeto ezitebekanisiibwe More Asimwe MP w'abakazi ahabwa district ya Rwampara. Kabaleteraza medical camp kwa treatinga indwara ya mbere netwara abantu ya hepatitis B. Timu zone zishikira mu final zihirwe biconco ebera mu uniform kandi Nyamabara basingire batwire ekikopo. Abungereza negarukamu okuzanwa ekireke na n'umuzano gumwe ahagati